से कौन है ना आम मुंडर गोटे जिनस रही कि केबे सबू ड्रीम सक्सेस हुए नहीं बट सेटा आम जानते नहीं कि आम से ड्रीम पछरे दौड़ती केते खटती केते से ड्रीम को सक्सेस करने। नहीं फ्रेंड्स एक्चुअली सॉरी मो कालीर कौन भी वीडियोस काली मु पोस्ट करि पारिनी एथि पोस्ट कर पारनी कि काली जेहेतु मंथ एंड थिला आ वीडियोस बनैबा पॉसिबल नथला एते सारा पेपर वर्क से सब थिला तो वीडियोस बनैबा पॉसिबल नथिला मो पई तो मु कालीर कौन भी वीडियोस बनैनी काली पेपर वर्क सरू सरू बोधे राति 8टा 9टा हो गला ऑफिस रे जीवो आ एते पैकेज भीतर मु वीडियोस बनै पालेनी तो सेति पई फास्ट तो मु माने भूल मागुची कि मु काली कंटिन्यूटी ब्रेक करी सेकेंड जिनस आज गोटे भल टॉपिक को नहीं कि पूरा वीडियोसटा अच्छी वीडियोस इंट्रो बोधे आप जानी सारे टॉपिकटा कौन तो सहीटा फुली जानापी आपको लास्ट जाए वीडियोसटा देखा पड़ो। सेकेंड जिनस है कि आज अगस्ट 1 सॉरी सेप्टेम्बर 1 एक्चुअली ये मंथटा एक्चुअली मो पाई भल कि खराब मुझे कन्फ्यूज अच्छी ना मंथ एंड बेलू गोटे भल सरप्राइज अच्छी आपण तो से जहाँ भी हो तो स्टार्ट करवा आज वीडियोस आज डे सेप्टेम्बर 1 डे देखा ये मसटा सारा केमी चलुँ तो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली जो मैंने मैनेजमेंट किंबा HR यही लेवल जो मैंने थे ना से ही मैंने भाई कहीपर कि मंथ एंडटा कि केते कष्ट केते सारा रिपोर्ट्स बनाओ तार ह्यूमन रिसोर्स कि मैन पावर मैनेजमेंट ये सब जो जगार जो मैंने थे ना से बहुत कॉम्प्लिकेटेड माने मंथ एंडटा सबू प्रकार डिपार्टमेंट रिपोर्ट कलेक्ट कर देन ताको चेक कर तार पुणी से कौन फिजिकल स्टॉक नियो ये सब जहाँ भी रोचे सब सीरियसली यार मंथ एंड ना पूरा हेडाक काम मास सारा जी ट्रेस ना मंथ एंड को सबू जाक लदे मो से जहाँ भी हो ये वीडियोसटा तो पुणी जाइए ये पूरा ऑफिस काम सारिकी इवनिंग से जाइए वर्षा जेहेतु मो कार मो पाखे ना तो प्लान बनाऊँ मो सहित आउ जड़े आड करने को आज टॉपिक रे जदि वर्षा नहला तो आम जाकि बसिकी आड करी टॉपिक डिस्कसन जदि वर्षा है तो मत मो ऑफिस रे बसिकी से टॉपिकटार पूरा डिटेल्स कौन कौन करने को पड़ो कौन कौन करवा दरकार सबूड़ा मुझे शेयर करी तो चलो ये कम कम फटाफट सारी देकी पुणी आसीजा से टॉपिक उपरको ओके ड्यूटी ओवर में कम कम कर शीघ्र बैग कर बाहर पूरा ऊपर जाइए चाहो वर्षाटा छाड़ी आज जो टॉपिक थी मुझे जो इनक्लूड करी भी फोन कर सी आसिक पहुँच तो मुझे चली बाहर slip and slide onto the dance floor. Let's go, lose control. Slip and slide on the dance floor. Let's go, lose control. 3, 2, 1, drop it. सुमित आसी पूरा पहुंचे सुमित याडे मास्कटा खोल कोरोना ए पूरा कोरोना वारियर गुड्डू गुड्डू फोन ला क्या फोन कर तो पूरा आज टॉपिक्स रे जी जॉइन होबार थिला से लोकटा हो टाटा सुमो सुमित शर्मा किंतु एक्चुअली केएनपी रू ता नाटा पूरा टाटा सुमो होइक रहीगला
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲି ମତେ ନାଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିନାହିଁ ଛେଳି ବୋଲି ଯୋଉ ଲୋକଟା ସିଏ ଆସିନାହିଁ ଛେଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ ରେ। ଫାଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଡ୍ରିମ୍କୁ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ମିନ୍ସ ବାପାଙ୍କ ପଇସାରେ ଖାଇବା ରହିବା ଏସ୍ କରିବା ମାନେ ସେଟାରୁ ବାହାରିବାକୁ ନିଜକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏବେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ IPS ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ୟସିନ୍ ହୁସେନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହେଲା। ତ ସିଏ ହିଁ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ ନିଜର କିଛି ଯଦି କରିବାର ଅଛି ଫାଷ୍ଟିଂ ହେଲା କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାର। ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ହଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାର ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବୁଛି ଶୁଣନ୍ତି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଏରିଆଟାରେ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜବ୍ ହଉ ସେଇ ଜବ୍ଟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନା ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରେସରରେ ରହିକି ଜବ୍ କର। ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଖାଲି କି ତୁମର କ'ଣ କହିଲୁ ଏମ୍ ଜିନିଷଟା କି ଖାଲି ଜବ୍ କର ମନି ଅର୍ନ କର ସେଇଟା ତ ନୁହଁ ନା। ସେଇଟା ନୁହଁ। ନିଜ ଲାଇଫଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି, ତ ହଁ। ସେଇଟା ବି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ନା। ତ ସେଟା କରିବାକୁ ଗଲେ ତୁ କୋଉ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ଜବ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ତୁ କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛୁ ସେଟା ତୁ କେତେ ଏନ୍ଜୟେବୁଲ୍ କରୁଛୁ। କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଇକ୍ 3 Idiots ଦେଖିଛୁ ତା ନା କ'ଣ ଫରାନ୍। ଖରାପ ସିଏ ଫଟୋ ସୁଟିଂରେ ତାର ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ସିଏ ଜାଣିଛି କି ଭଲସେ କି ମୋର ସେଥିରେ ସାଲେରୀ କମ୍ ଅଛି ଫିର୍ ବି ନିଜକୁ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିଥିଲା। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କ୍ୟାମେରାଟା ପୁରା ଯାଇଛି ଆଜି ମାନେ ସେ ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା ପୁରା ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମୁଁ। ସେ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାର ରିଜିନ୍ ହେଲା କି ସେଟା ରାଗିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ରାଗଟା କମେଇଲା ରାଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କାଲି କିଛି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆସିନା କାହିଁକିନା ପୁରା ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭିତରେ ରହୁଥିଲି। କେଉଁଠି ତୁ ପଳେଇଯିବୁ ଯାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କେଉଁଠି ଯାଇକି ତାକୁ ନେଇଆ। ହଁ ହଁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା +2 ଟାଇମ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ କିଣିଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା +2 ଲେବୁଲ୍ରେ କି ମୁଁ ମୋ ଓନ୍ ୟର୍ନସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିବି। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ମୁଁ +2 ଟାଇମ୍ରୁ ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ ଘର ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଯେଉଁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ତା'ର ସବୁ ଜାଗାରେ କାର୍ସର ଫଟୋଜ୍ ଥିଲା କି ଭାଇ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ କାର୍ର କିଣିବାର ଚିନ୍ତା ଶୋଇଲେ କାର୍ର କିଣିବାର ଚିନ୍ତା ସେଟାକୁ ପୁରା ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଯାଏ ନେଇଯାଅ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରଖ କି ତୁମର ଅଯଥା ପଇସା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ସେତେବେଳେ ତୁମ କାର୍ କିଣିବାର ନିଶାଟା ପଳେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପଳେଇ ଆସିବ ତ ତମେ ତ ଆରାମସେ ତୁମର ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ଜାଗାରେ ଏମ୍ସ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ ଟିଭି ହଉ ମାନେ ମୋର ୱାଲପେପର୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମୋ ଫୋଲ୍ଡର୍ସର ଫଟୋ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ପୁରା କାର୍ର ଫଟୋ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଭାଇ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ ସୋରୁମ୍ ଗଲି ସେତେବେଳେ ସିରିୟସଲି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରିମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଲାଗିବ ୟାର ଯଦି ସେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ନା ମୁଁ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ର ଖୁସି ଥିଲି ନା ସେତେବେଳେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମାନେ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଥିଲା କି ତୁମେ ଆଚିଭ୍ ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ସକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ୱେ। ତ ବାକି ଦେଖିବା ସୁମିତ ତ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ କଲା ଗୁଡ଼ୁକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ଗୁଡ଼ୁ ଆସିଲେ ସିଏ କ'ଣଟା କହୁଛି ଦେଖିବା ତା ୱେରେ କ'ଣ। ଏଇ ଶଳାଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଛେଳି କରିଦେ ଚୁଟିଗୁଡ଼ା ଅବାଗିଆ ହେଇଯାଇଛି ମାସ୍କଟା ଖୋଲି ମୁହଁଟା ଦେଖା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କ୍ରପ୍ କରିକି ଦେ ଟିକେ ସେଟା କାଲି ଦେଇଦେବି ସେଇଥିରୁ କ୍ରପ୍ ମାରିଦେଉନୁ ସେଇଠି କୋଉଠି ଶୁଭୁନି ମତେ ଭଏସ୍ ହିଁ କିଛି ଶୁଭୁନି। ଆଉ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବୋଧେ ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଛେଳି ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଚାଲେ ବସି ପଡ଼ିଛୁ କ'ଣ ଗୁଡୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ତୁ କହିବୁ। ତୁ ଯୋଉ ଜିମ୍ ଯାଉଛୁ ହେଲା ସେଟା ବି ତୋର ଗୋଟେ ବଡି ବନାଇବା ତୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଟା ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସେଟା ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ତ ସେଇଟାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ତୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏତେ ବଡି ରଖି ଡରୁଛ କାଇଁ ଏତେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ଖୋଲ କରୋନା ଟାଇମରେ ମାସ୍କ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ନା କୁହ ସେଟା କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସିଗାରେଟ୍ ଦିଟା ଆଣିବା କଣ ଦରକାର ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ
कौन कष्ट करे ଏକ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଏକ କରିକି ଆସେ କଥା ଏଇଠି ବସିକି ମୁଁ सुमित तार चलला तार कौन अर्जेंट काम पड़ी गुड्रो मोर बस ता भाई रो कौन हॉस्पिटल लगी जो ता भाई की पूरा ତାର ଥଣ୍ଡା ଟୋଟାଲ ଛାଡୁନି सी जाओ सब जाओ तार अर्जेंट पड़गला जे तो मेडिकल केस ताऊ जीवा पड़ला भिडियोटा अधा भी रही सहित पूरा फुली डिस्कसन है हाँ सेकेंड डिस्कसन तो आउ बोधे से मेडिकल इश्यू पड़ी तो बाकी जहाँ आप रहा से सब गुड़ाक मु तो मो टोटाल जहाँ प्रोसीजर तो कहली କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖୁନା 3 ମାସ ହେଇ तू ଆବେ କୋରୋନା ଉପରେ ତାକୁ ହେଇଗଲାଣି ଯାହା ଆମେ ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ୍ କର गुड्डू भी तार जिम केते माने गोटे उदाहरण देला कौन ना कि भाई कष्ट न कले किसी मिलबनी ना कौन ठीक ठीक कोई निश्वास नहीं जहाँ भी पाइबा को हम तुमको जहाँ भी कष्ट भाई करा पड़ो से जहाँ भी हो ना कौन कौन गुड्डू କଷ୍ଟ ନ କଲେ କିଛି ହବନି करले छेड़ी मिलिବ तो भाई वीडियोस बोधे ना एवढा जोड़ा टिके सोधी देछि से टिके टूटा करदबा टिके बीप्स लगेदबा बाकी एवढा रहिबो तो से जहाँ भी हो वीडियोसटा आज एति पूरा काम रहिलानी तेणु ताकू एट छाड़ी से दुकान को खाई खुआ देकी तेणु बाहर घर को जा घर जाकि एडिट फेडिट करिकी तो फिर पोस्ट करा पड़ो तो टिल ना बाय बाय गुड्डू बाय ବାଏ ବାଏ लाइक शेयर सब्सक्राइब टे कह दे ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଘଣ୍ଟି ତାକୁ ବାଟେ ଦବ ଟିକେ ହଁ ଘଣ୍ଟିଟା ବାଡ଼େଇ ଦେବ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ Music